Ni saa 8 kioko mwendo mithikisia na kini Kivuiyo Mauvoo kwanzia ya uliku na ani ya mwekati wala ngombanise kwanzia ya ukuvi. Minista Muviani wa kisomo Ezekiel Mashogu yukwatiwa kutangaza matokeo mambo tiani wa form 4 KCSE mwaka muthelu 2023 evinda yonthe kuma oyu ni kana skulu cionthe civingu wa kuma kwi omonthi nthini wa tamu wa mbe wa mwaka wa 2024 nthini wa undulo kuoneka cha utonya kuete unena Mauvoo na ngucanio nthini wa Azimio. Munini wa mwene kivila wa chama cha Jubilee David Murathe UN ndekethia mutongoi wa Azimio Raila Odinga eti kivila cha president ingi thini wa usakwani munene wa mwaka wa 2027 kalia mwema kisio cha mutomo kila kikitui cha ithio county ya Kitui ni makulia serikali ya county ya Kitui kwesila kwi muvia wa utheu no imamwi ukunikele uthukumi wa sibitali wa mutomo level 4 maiweta kana ni vethi twena ulelu wa madaktari wiani kwa Mauvoo asu kati wa angi nina ukethina na uthocha nyenita wa Irene Nyamai. Kivuiyo cha Mauvoo. Minista Muviani wa kisomo Ezekiel Mashogu kwatiwa kutangaza mausungio mamutiani wa class form 4 Kenya Certificate of Secondary Education mwaka muthelu wa 2023 evinda yonthe kuma oyu. Mashogu etangasia mausungio wa kana etangasia mausungio wa kaunti ya Uasin Gishu nthini wa skulu wa Moi Girls itina wa kumumanyithia President William Ruto na kumunengelelia kopi ya mausungio kulilikana Mashogu kwatiwa kutangaza mausungio muthiani wa mwaka muthelu itina wa iseso ya umaki wa mutiani no kuthela wala iseso ya kuiwe nginya chumwaniki amanyiwa ngilima na kenda na 3,260 ni manekalile mutiani wa KCSE kwi mwaka ni muthelu yuma usungio matangazi kwa skulu ni wa Moi Girls ulawi county ya Uasin Gishu yithi waneyo evinda ya mbebyu mausungio mutiani kutangazi wanza wa mutiani house mosini wa Ilovim maunduni oingi makisomo ni kana nivatonye kama undu masomo makatamba ikanthini wa skulu cia junior secondary etina wa alimu ma skulu ithi alama andikitwe na kandalasi kutangaza kukomia wia otondo manatangasi tavaumbeni kwatiania na alimu anza ya kumandika alimu ya Teacher Service Commission yalite ni umandika permanent kuma taamuni uno kwatiania na wiwano wo na nzama ino ya DSC. Tuyendea na masomo nikana skulu cionthe cia musingi cia serikali ni cia bingu wa ukuma umonthi nthini wa tamu wa mbe wa mwaka wa 2024 skulu cia bingu wobe na maundu kauta me ubingi sa cia iya manyua pamwe na alimu acia ima yikumbilwa ni munene wa Ilobia kwatiania na undu ukwati wa mthi ya Kenya wilie mausungio ma grade 6 kana Kenya Primary Schools Education Assessment KPSEA mwaka muthelu kwithia matema tangase pamwe na mausungio mutiani wa form 4 na ingi mausungio maubitu kana mausungio mutiani wa class cha nyanya KCPE mwaka ni muthelu alama atungiwe ingi kwinzama ya mitiani va Kenya National Examinations Council kuthoimwa ingi wala ina maubitu kana ngili umwe mana kende 15 ingi ni kana pena masomo maole twendini wa grade 6 kibathukanio serikali yene sa kumya moloto wa masomo ni meku na ni mabuku meku mailite ni kuthowa ni asiai. Kivuiyo cha Mauvoo. Taitiana na maundu makonete kisomo na kana nthini wa undulo kuoneka tautonya kuete unena Mauvoo na ngucanisha nthini wa Azimio. Munini wa mwene kivila wa chama cha Jubilee David Murathe ndekethia mutongoi wa Azimio la umoja wa coalition Raila Odinga eti kivila cha president ingi thini wa usakwani munene wa mwaka wa 2027 ainena kabindani kale yatiani tena Raila Odinga katikati wa ndongo ingi kutani ya muthenya wake wako cia wa county ya Kilifi. Murathe no weti kana kwa uyu Raila Odinga no mutongoi wa ngaliko ya ulingi nya alewe mwene watiania na kuwa Raila Odinga vala kuibikia mwaka wa 2027 kethiwa na miaka 82 Murathe no nengani ngelekano ya nthi ya Malaysia vala muteti wa miaka 92 unasa kuimeta we president na huyo Raila ni wibathanie na ndeto cia Murathe kuwa ikulia ngwatanio ya siama kana siama ile ise ubite ngwatanio ya Azimio la umoja sithiwe na ngwatano pamwe na chama cha ODM. Kivuiyo
cha Mauvoo. Serikali ya serikali ya Kenya Kwanza no yende no tula mutimu via wa koti kwa kila ikweta takutisia uthokomethia wa agenda imwe sayo ainene akisione cha Soi County ni wasinigisho ndini wa uthaithi wa iyo President William Ruto ni wiyabie kusembania na asili mama kwani alokwa sitamake kutumiwa ni ndongo isiangaliko ya uleiku ungamia miradi ila jina kielelo cha kwa ile madhayo Kenya no wetie kana mauti makoti tamake kubingisa mipango yake ya kumathuko Kenya ainene okuso yingine wetie kana muradi wa nyumba cia laisi ungua utongoi wake na unginya wende utena mwamulo wa koti ulona leanile na muvango huu uyase kana ni utena miao ingi President William Ruto ni wende ya na ndeto siaka sia baumbeni kana pena mawisa mamu bia wa koti make unewa ibakike enda kumya mauti me utena utongoi wake ayase kana no kwende ya kukitana kondu wavata wa mwenendi na kijumu tongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kulia President William Ruto na utongoi wake monga memulikililo ula wivo ndini wa muvia wa koti aineni ya kanisa ni wa JCM ula Eastern bypass musini wa Ilovi Kivuiyo Kalonzo no wete kana katiba nikelete udhini yulu wa kwiyunga myakwa muvia wa koti kilunguni cha uthokumi wa muvia ucha mwaka wa 2011 na unduuti wa kunena ni wanongi kwatiania na Kalonzo nikana ukapa wa serikali wilingite kauwa kukutana ulusa nikenda kuendea na kubithanya kaulo wivo ndini wa ukapa wa koti wakabinda nika Kalonzo no nene ya yulu anda toilasi unene wa amoi kama ilembeta ya Mount Kenya yase kana kuone kumabathula na kubingiso na mawisama polisi ko ikulia undu ungamwe na mayeka kwiki wa mbili Kalonzo yati yani tena Gideon Mulungi ula muimbo wa mwingi ya katika kaunti ya Kitui Julius Ibrahim Mawadhe muimbo ya Mbakasi ya Ithio County na Ilovi pia Wandai ulane mutongo iwala anini mbunge nene na ingi muimbo wa Ungunja ula wai mutongo wekundi kuna mungu ya mungiki maina njenga pambana mawakili Ndegwa Nchiru na Lilian Mburu mama Mount Kenya na matongo ese kundi ya mawakili mana ana wende upata Kivuiyo cha Mauvoo kwa mitambo ni ya Kamemeka NFM uone wa mukambangisi yokethia ni Mauvoo mbeange tuisonga na mbeni kana governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza ni wisia kunena kumana na kikuo cha blogger Daniel Muthiane Bernard kana sniper ainene ya kanisa ni ulotha idha kumeru kwiyo Kawira ni wibathanie view na kikuo cha sniper ayase kana makuli onda yulu wa mawikalo make mailite ukulu mawisama polisi ala masunga no kulilie kwithiwa na wiananu ndini wa ukunikili wa kikuo cha sniper makani mawisama ukunikili kumana na mulikililo wa kisiasa kuwa yase kokono kwake ndini wa kikuo cha mwana u ni mulikililo wake uteti na wema uko make ni matheu yulu wa undu uo inge Kawira no weche kana ba ye mwana wake ono mwe wikitwa mbini tamwisi lilo kunikilini u wake kikuo cha sniper na kana wene wiyumite kumya mundu na wiba mukonye wake kokono makundi okwethi wana bata sniper ya matukweli mamwiwe 11 mwaka obiti wa 2023 mwi wake wa kwatika na matuku 16 mamu yusuwe 11 mwaka obitie wala uthinsi wa mwi wake sibitani ni wa Marimanti level 4 Tharaka-Nithi County ya Meru wana niseka na akuye kumana na kuitwa na inge mbausi yake si aendulange wala ni kwatiania na muthinsi wa serikali Dr. Johansson Oduor kwiwetwa kana sniper kengiwe ni esigidwa 5 kwisanzia ya simu kana governor Mwangaza no kwenda kukomana nake wala no 5 ne Kennedy Mutua Gatiri kana Gasiki Frederick Muriuki Kiugi kana Pop Franklin Kimathi ulane Duduras Timothy Kinoti ulane Timo na Murangiri Kennedy Nkwantai Tali Kivuiyo cha Mauvoo. Mauvoo ni yangine kana kali amwe makasio cha mutomo kila kiketui cha Ithio County ni akitui ni makula serikali ya county no kwisala kwe movia wa utheu na wima wa mwi wa mwenendi okunikilo uthokomi wa sibitali wa mutomo level 4 maiwete kana ne withi tuna ulelu wa matakitali mainena na Kivuiyo cha Mauvoo ekali ame asekuma na ulelu no matakitali sibitali ni uso wa mutomo maundu mauiti ni maende na kuonza na awau ni maende na kuumia Evelyn Mwadhanza ni mwandiki wa Mauvoo kuma kuya county ya Kitui na utombalisa Mauvoo aso nenda kwenda ndale ito ya ibangu ro male boko kana ndio kumolwa baile to ko midwa ndio baile no da nye pe mo na matuko 28 ne mo na ndio na we on the duty wa vyo ga nomba na ko kuna dimuro watchman adwa watchman ya mukoni ya we ya akuja kana mo wala kwa kwa na pesa
yule ya juu mara lichoka chene kubisitale mundu tweo na ndo yangange ingibe wanange tuto yabo awale ya neto zanga kana daktari la yuchi kana mbai ana ele kwikala pano be ndini hospitali bala wale chukwe dai ndikula tia mheshimiwa itu malombe ndo zitezi mbo azizi na minister la we katika ngalikuwa ya health azizi katika hospitali ndio kumeleza ndo bailete ubu kumyuzi kwa kweli timo zio wa kumi wa hospitali ukio kile ndagirane no ndio kubu mwana no wenjushi kana kwatekana malombe naye kata mulambe ko makata aro mema mini tamage ama dembele ma hospitali ajijondo mwa kumanga no mabako manai na mwendo mwithukisi ambewa kwina Kivuiyo kicha Mauvoo ano makati wala ni kumba ni siende kwanzia ya ukuvi Minister Muviani wa kisomo Ezekiel Mashogwe kwatikwa kutangaza matokeo ma mutiani wa form 4 kana KCSE wa mwaka muthelu ebinda yonde kuma oyo ni watonya kama maundu ma kisomo kana maundu ma masomo makatamba ikandini wa skulu cia junior secondary itina wa alimu ma skulu ithi ala maandikito na kandalasi kutangaza kukomia wia otondo manatangaza itawa mbeni mayenda no kenda makabikie kuandikwa permanent nthini wa undulo kuoneka hata utonya kuweta unena Nyamubyu na nguso ni nthini wa Azimio munini wa mwene kibila wa chama cha Jubilee David Murathe yuendekethia mutongo wa Azimio Raila Odinga eti kibila cha president ingi usakwanini munene wa mwaka wa 2017 na nikana governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza ni wesia kunena kumana na kikuo cha blogger Daniel Muthiani Bernard kana sniper ayasema kumake ni madheu kwatiania na undu muthia wa Kivuiyo cha Mauvoo kwa uliko saitoto cia kio kasainya Kivuiyo kwanzia ya okuvinita wa Irene Nyamai.